Hartlike goeiemôre, good morning. Hy is weer hier met 'n lied in die hart. lied in die hart. Nou ek val sommer dadelik met die deur in die huis. In vandag se episode kry ons korporatiewe stylwenke by ons stylis Lorraine Olivier. Die skrywer Dion Chang gesels met ons oor sy boek A Perfect Life. Die span van Xperi Lab is hier om 'n eksperiment te kom doen. Ons vind uit hoe ouers 'n gesonde kosblik vir hulle skoolkinders kan pak en DJ Maestro sorg vir die musiek. Sjoe, Elsa, jy laat nie op jou wag nie, né? Ek sê vir jou, Daar spring jy sommer dadelik weg. Ek het nie eers kans gehad om enigiets te sê nie, but I am back and I am ready with my fact of the day. On this day in 2009, US Airways flight 1549 made aviation history after striking a flock of geese shortly after takeoff. And then it was forced to do a dramatic emergency landing in the Hudson River. I think we all remember the story, right? Thanks to the calm and decisive actions of the pilot Chesley Sullenberger, everyone on board survived. The remarkable story was later brought to life in the 2016 film Sully, starring Tom Hanks and directed by Clint Eastwood. Despite widespread praise for both the film and Hanks's performance, it was surprisingly overlooked by the Golden Globes, missing out on the major nominations that many believe it deserved. Kan hy later ingeskryf word as 'n klassieke movie of so? Weet jy, hulle doen nie daai tipe kategorieë nie, want dit sou eintlik nogal interessant wees om nou in die nuwe, ek weet nie, in die nuwe generasie te kyk na die ouer flieks, om te sien is 'n classic waar pas hulle in en hoe pas hulle in? verskil. Ja, ek dink ook so, maar ek meen dis asof jy geweet het waar ek met julle gaan gesels amper asof ek geweet het. Want kyk, ek weet julle is mos nou goeie volgers en volgelinge van dinge soos die Golden Globes, the Academy Awards, né, Els? Yes. En die Grammys. En die Grammys, Maar ons ek die moet Grammys sê, vergeet. ek is so 'n bietjie agter in hierdie stadium, so kan jy my dalk 'n bietjie meer inlig? Ek wil net weet, as jy dit gekyk het of daaroor gelees het of van gehoor het, dink jy daar was enige movies of reekse of so wat onregverdig nie die kat gemaak het nie of regverdig die kat gemaak het? Jy weet wat jou opinie daaroor? Ek gaan hierdie een gooi na Ross se kant toe want ek kan niks hieroor sê nou nie. You know, I am a big fan of Wicked, and I think Wicked for Good was a little bit robbed this year in terms of the fact that the Golden Globe specifically is such an interesting award ceremony because there is a category for best musical or comedy film, and the film that won for best musical or comedy film didn't have any musical elements to it, but it was a comedy. So I guess that category was kind of looked at in that sense. But I do think Wicked was robbed a bit this year. Die komedie was seker wees soos musiek in hulle ore of iets. Maar ja. In 'n geval, natuurlik dit het nou maandag of sonderdag aand in Los Angeles plaasgevind en is aangebied deur die komediant Nikki Glaser. Nee, ken julle? Ja, die sy snaaks. Ja, ek het hier en daar. 'n bietjie Amerikaanse humor is ons maar 'n bietjie ietsie anderste. Maar in 'n geval in die filmkategorie het die film Hamnet die toekenning vir beste dramafilm gewen terwyl One Battle After Another as beste blyspel of komediefilm bekroon is. Die beste nie-Engelse taalfilm was The Secret Agent en in die animasie afdeling het K-pop se Demon Hunters die trofee opgetel. Nice, né? Ek het al daarvan gehoor, ja. Ek het ook net daarvan gehoor. 'n akteur en 'n aktrise vlak het Jessie, jy sien hier's ek alweer die name. Okay, Pieter, ons kan nie wag nie. Jessie Buckley die prys gewen vir beste aktrise in 'n drama vir haar rol in Hamnet en Wagner Moira, dis hy, Wagner. Ek waag daarteer. Is as beste akteur in 'n drama vir The Secret Agent aangewys. Moenie vir my lag nie, Els. Rose Byrne en Timothy Chalamet het onderskeidelik die musiek of komedie aktrise akteur kategorie gewen vir hulle rolle in If I Had Legs I'd Kick You. Ja, in Marty Supreme. K-pop Demon Hunters se lied Golden het die prys vir beste oorspronklike liedjie gewen en aan die televisiekant het die drama The Pit die trofee vir beste dramareeks gewen en The Studio is as die beste komedie of musiekreeks aangewys. En natuurlik, wat sou die Golden Globes wees sonder rooi tapuit mode en modehoogtepunte waarvan Rosie seker ook baie kan vertel. Ja. Rosie, het jy al die ek het gesien al van wat die mense aangegaan het. Ja, dis maandag aand het sterre soos Selena Gomez, Emma Stone, Hunmi Musaku
en Amanda Seyfried en Michael B. Jordan in uitgesoekte ontwerpersklere gespog. Kyk net daar. Wunmi Mosaku het selfs haar tweede swangerskap op die rooi tapuit bekend gemaak. Ai man, kyk net hoe pragtig die mense in die dae gelyk het, hè. En hulle het blykbaar ure ook spandeer en allerlei sulke goeders om die rokke nou weer te maak. Ek moet sê my gunsteling paartjie op sosiale media, dit het nogal ook redelik versprei, was Nick Jonas en Priyanka. Ja. Hulle het so mooi gelyk by daai geleentheid, maar nietemin. Dis wat ek kan bydra vanoggend. Ja, mense sien hulle nie baie op die rooi tapuit nie, so ek dink dit was baie mense. 'n bietjie van 'n treat. What are some of the best places that you've been to, whether it's local or overseas in terms of travel? Definitief die Kaap is vir my altyd heel bo aan die lysie. Die hartjie begin se flutter al. Ja, en dan ook ook Italië, moet ek sê. Ja, dit is my baie mooi. Pieter? Man, die Vrystaat, Natal, Mpumalanga. Ek moet nogal sê ek hou van die Laagveld. Dis baie lekker, jy weet, om Mpumalanga se kant toe. En ja, America? Man, in America, there's a few very beautiful places, but no place like home. So the reason that I'm asking is because sometimes you'll go somewhere and you'll have seen a place and you maybe have seen it in a movie or TV series, and then you go there yourself and you kind of compare it and go, is it as beautiful as it looks in this film? Well, the next story has to do with AI making our favorite places kind of more accessible so that we can go there without actually having to go there. Sure. So the AI industry is starting to shift towards what are called world models. These systems don't just generate text or videos, but they actually create entire interactive persistent worlds based on the rules of physics, space, and movement. Now, unlike chatbots powered by large language models, world models are designed to understand and simulate reality. Google DeepMind's Genie 3, for example, can generate a navigable 3D world from a single sentence. You can fly a helicopter over a coastal cliff, explore a ruin as it once stood, or move through a festival of lights. Now, this is where travel and entertainment could fundamentally change. Instead of watching destinations on a screen, people could enter them, and instead of consuming content passively, users would need to engage, explore, and make decisions demanding focus rather than endless scrolling. So it's almost like you would immerse yourself in that travel destination without having to go there. Waarheen sal jy gaan? Ek dink ek sal na die Filippyne toe gaan. Philippines, or somewhere that's really hard to get to, like Bora Bora. Bora Bora is soos 2 dae te pers. Dis 2 dae se reis, maar en dit is waarskynlik baie duur ook daar. So I think this kind of makes it a little bit more accessible for those of us that can't afford to go to all of the fancy places we'd like to go to. Dis baie waar. Pieter, waartoe sal jy gaan? Next moment dan word dit een of ander 4D, 5D theater wat jy ook nat gesprei word as jy op 'n Maldiefse strand wil gaan stap of so, dan voel jy 'n bietjie die see sproei en al daai lekker dinge hier op jou wang. Wel, ek dink daar is verskeie opsies, ek moet sê, en ek dink dit kan die roadtrip Karoo toe. Ag nee, 'n roadtrip is my lekker, maar ek sal vinniger in die Karoo wil. Vinnig spoedvraat hierdie een. Bly ingeskakel, ons gesels net hierna verder. Jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Ons hoop jy geniet nog die res van die oggend saam met ons.